Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 Ugushyingo 2023 witwa Ntegerejimana Christophe w'imyaka 37 akaba umwe mu barinda pariki y'igihugu y'Ibirunga yarashe mugenzi we witwa Irakoze Keve w'imyaka 32. Ibi byabereye mu murenge wa Jenda akarere ka Nyabihu nk'uko iyi nkuru dukesha Kigali Today ikomeza bivuga. Umuyobozi wa pariki y'igihugu y'Ibirunga Uwingeri Prosperi yemeje aya makuru avuga ko ushinjwa kurasa mugenzi we yafashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 16 Ugushyingo 2023. Ati byabaye ejo, icyo twe dukora ni ugutanga amakuru ko umuntu yapfuye hanyuma inzego zibishinzwe zigakurikirana icyaha. Aya makuru yo niyo uwishe yamaze gufatirwa mu murenge wa Mudende, bamufashe mu gitondo, avuka mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze. Yongeye ko urashe mugenzi we ndetse n'uwarashwe ntabwo ari abakozi ba RDB, bombi ni abakozi b'ikigo cya Kaisoke. Icyateye uwo mugabo kurasa mugenzi we nticyahise kimenyekana mu gihe umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Ruhengeri. Polisi yamennye ibiyobyabwenge birimo kokayine ndetse na heroine. Polisi y'u Rwanda n'izindi nzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu karere ka Gasabo bamennye mu ruhame ibiyobyabwenge by'inzoga zitujuje ubuziranenge byafatiwe mu mikwabo yakorewe mu mujyi wa Kigali. Ibi biyobyabwenge birimo urumogi na kokayine ndetse na mugo bakunze kwita heroine byamenwe mu kilometeri cya Nduba mu karere ka Gasabo. Kuwa gatatu tariki 15 Ugushyingo 2023 muri ibi bikorwa hangijwe ibiro 43 by'urumogi, dupfunyika 51 twa kokayine na heroine litiro 625 na litiro 625 za kanyanga na litiro 3039 z'inzoga zitujuje ubuziranenge. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CP Sylvestre Twajamahoro yavuze ko ibyamwe byose byafashwe ku bufatanye n'inzego zitandukanye ndetse n'abaturage kuko aribo bagenda batanga amakuru. Yakomeje ashishikariza abaturage bose kwirinda ibikorwa byo kwinjiza ibiyobyabwenge mu gihugu no kubicuruza. Ati turakangurira buri wese uzi ko afite ibikorwa byo kwinjiza ibiyobyabwenge mu gihugu kubitanga, kubikwirakwiza n'ibindi bikorwa byose bifite aho bihurira n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge kwibwiriza akabivamo agaca ukubiri nabyo, kuko bidatinze azabifatirwamo ku bufatanye n'abaturage agakurikiranwa n'ubutabera. Yahise aboneraho gushimira n'abaturage batanga amakuru ibiyobyabwenge nk'ibi bigafatwa kuko bigira ingaruka ku muryango nyarwanda no ku gihugu muri rusange, bitewe n'uko uwabinyoye iyo amaze gusinda atangira kugaragaraho ibikorwa bihungabanya umutekano nko gukubita no gukomeretsa, gusambanya abana no gufata abagore ku ngufu. Iteka rya Minisitiri nimero 001 MOH/2019 ryo kuwa 4 tariki ya 3 2019 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo, rishyira ibiyobyabwenge by'urumogi, kokayine na heroine mu biyobyabwenge bihambaye, mu gihe inzoga zikozwe mu buryo budakurikije ibisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge zishyirwa mu biyobyabwenge byoroheje. Itegeko nomero 38/2019 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya 263 ivuga ko umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, uha undi, ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko aba akoze icyaha. Iyo ahamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 20 ariko atarenze miliyoni 30 ku biyobyabwenge bihambaye, n'igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 10 ku biyobyabwenge byoroheje. Thank you.